income tax to kisai the wai thu pol khat thu puak kim tax service nukim te tunil samnil khat income tax pen tu kha January samnil ni tunil samnil ni akipan IRS ten electronic e-file to file sak the ta ding u ahi man in atwat khonwam ten ki twat khol theta hi twani chang IRS zoom a electronic to ki khak the ding hi tu kum a anunung tax file the ni pen April samle ya tunil samnil ni chang hiding a kum dang te sang hun tam chinga zo hong swak hi tumna business nei te S corp a hi zong corporation to a file te March somlenga ma a file ham tang kol hi lina hidiu de ma file thailo na khat pe na ne u le IRS te I gam na penalty to kipel na ding extension akichi khaguk sung file hun nget be na hi kol ham tang hi nga na tu kha January khasung in a IRS ten lie letter 6475 economic impact payment stimulus tumve na le letter 6419 advanced child tax credit na pangte adding tax sum hong piak khol tunle somne khasung a bangza nga chi na lai te hong khak ding u hi tua lai pen hoi takem in tax file chang toy ham tang ko ding hi azenzen in tua lai te nga lo na khat na ne u le tax file ma in stimulus thumve na le na pangte I tax sum nga khol na teng bangza nga lian hiam chi na bank statement te na en un la sayin na bo khol un irs.gov a online account portal ki hong the a tua pan zong ki en the hi na nga za u aman chi set in the iding akisap na hang pen kumpite I record le a tax file na again ki twak ke le tax reference sum nga ding pen hongze kai to pe ding a hi man hi gukna advanced child tax credit pen tunile samnile khat ai tang hong pya khol u hi in kumlang khaguk ai hong ki pekhin a tax file chang khaguk ai hong pyak be ding u hi na pangkum som le ger aching nai lo ten qualified ding hi sum anga nai lo te zong lung hi mo ko lo in tax file hun chang hong claim sakik the ding u hi income nei lo a na pang nei te a ding zong hi credit pen vai hom saku a athei nuam ten kim tax service a nan dong un sagi na IRS website pan Thuzaksakna a COVID-19 hang a IRS sum na se mi tampi khol u a nungkum tax ta zong hon pi khat man siang thei nai lo u chi hi a hi zong in tunne samnel khat tax pen a hun in file ve ding hong han thon hi Ganna tax file chang in a sep le isum nga na to ki zu in forms lai hong ki khak ding a atam zo I nga the tax forms te pen khatna a company ne sep na pen W2 hi pen January kha be pan February kha ki patlama hong ki khak ding hi ina a contractor te adding 1099 NEC tumna a unemployment anga te adding 1099G lina a 41k le IRA pan sumna thok le 1099R nga na a stock le cryptocurrency pan 1099B gugna a motorhol te gente na Uber le Lyft cryptocurrency brokers po khat te kyang pan gente na Coinbase te pan 1099K sagi na a health saving account nei te adding 1099SA chi teng hong khak ding u hi forms te na nga ding om le hong tung ma dong a hi ke le website pan a ki print the ma teng nga khi chat in la na lai teng a kim chang file pan ding hoi zo hi kim tax service pen IRS pan license nga Zomi te I tax firm khat hi a nu kim te zong AFSP certified kin ta hi IRS te direct in ami te customer te adding hopi te na certificate nei hi tua hi man in Zomi te adding tax to ki sai akisam bang hong hu the ding hi tu chang tax to vai boy ane po kha zong vai hom pi in agwa zo pi tampi tak om ta hi phone text message vai bale Facebook Messenger tepan a hun chang tan omlo anytime in kizom thading hi a kizom na ding phone number nu kim te nga gu khat thum nga gyat kuk sagi bhem guk nusan kwa khat gyat sagi bhem thum gyal li nga li nusiam sagi bhem li khat bhem sagi li bhem email kimte@gmail.com address 9624 South 67th East Avenue, Tulsa, Oklahoma 74133 a kizwan thaiden ding hi Tulsa le akim naya om Zomi akwa ma pe in thapya izot tak na ding in Zeren TV pan in kong han thanu hi